Evo nas u Menda dečjoj radnji ispred igračaka, ali ne bilo kakvih igračaka, već igračaka za bebe. Aleksandra, mnogo me zanima, šta možda nam ispričaš o ovim igračkama za bebe koje su iza nas? Pa to gde stojimo, to su igračke za bebe, upravo kao što si i rekla, firme Parkfield, od 0 do nekih 18 meseci. Tu imamo raznih igračaka, imamo igračkice koje se kače na krevece, na kolica, gde bebe samo gledaju, one su šarene i mekane, privlače dečiju pažnju, razvijaju njihov vid, sluh. Prvo počinju od tih plišanih, mekanih materijala, veselih boja, živih. Takve moraju biti jednostavno da vizualno privlače dečiju pažnju, da mogu lagano da se uhvate, da ne budu opasne, da se ne ozlede. Onda dolaze ove mekane igračkice koje već mogu da se drže u rukici, to su prve zvečkice koje ne prihvataju, daju jedan nežan zvuk, ali su isto tako šarene, razvijaju njihovu šakicu, pa dolazi do nekih loptica s kojima isto ne mogu da se igraju, kockica. Posle dolazi do igračaka koje već mogu da koriste dečica preko godinu dana, znači do 18 meseci. To su igračke već od drugih materijala. Tu već imamo malo i drveta i plastike. To su isto igračke koje su veoma bezbedne naravno, ali razvijaju njihovu motoriku. A ove igračke postiču i kreativnost, pa ko voli da glumi zajedno sa svojom decom, to jest da ih uči osnovama glume, samo izvolite. A za kraj pozdravljamo vas Parkfield i ja.